ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونسلم الله خير خلقه أفضل المرسلين خاتم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان كائده كالكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المقتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيعه رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطك يا خير المسؤولين ويا خير المطيعين. قال الله تعالى في كتابك الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد šukrija te zahvala perala edevlese najbarese koetano rab sa esetonengro. Šukrija ela hese najbarese perala ko prvo tan sočer džamen so din džamen te bijanđova te bajrova ki najšu živera koja samo oj lelape koja samo olale la o Allah subhanahu wa ta'ala a odija verate ne mori islam kuri je mol pokri kana ko Kur'an Kerim inne dinne inda hil islam čačepama je pravo vera koja je lelape koromanetani samo islam. Šukrija Allah hese najbare sem su počestijavili pa lunetim genere Muhammedeja sallallahu alaihi sallam. Šukrija Allah hese najbare se hem su cidijame da riperda, cidijame da je to mina. Šukrija su dinđameteli kao nur, jer bizore su bičariva, a meni ne panaka čvani to mina, da su njamne ngeder. O Allah subhanahu wa ta'ala tana odoba, kad bičari, kao pravo drmušajte tana ov, bičal do, to jest uputimo. A kad sme kelate džan bangem razda, osap doma nuštano našal do, osap doma nuštano ki zavuda. Nekatano orahnutemo spas, opramaro maglo pengamber Muhammed sallallahu alaihi sallam, nekatano ratlokemo spas, oprojekli bejt, opra sabija tabiinja, okolo manuša kola ligarenore su čačipano u drumu džipjamesko dive, nekatano rahmetemo spasimo uprameni kola jamagate, Rabbi šrahli sadri vesile emri vaklu dete milni sani jako pukari, Rabbi zidni ilme iznafekme vehik liserihim. Amin ya Rab alemin. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kapdisutno dive e njato dive november mesec, dulje da što to beš, ja pa po 3 masek hijrakro
Rebjelua, 1000 шташел стараното беше, ali hijra, amari hudba, ali činite, to stolinetut, jeste meketut ela hese subhanahu wa ta'ala. Te ostolinetut jeste meketut ela hese subhanahu wa ta'ala, to jest tevekul, tevekul. Tevekul, tano arapsko lafi, so značini čačipane. Čačipane, to ostolinetut. Te meketut ela hese, najuče se kosa. Kosa o situacije hem prilike. A posebno te meketano pare momenti hem iskušenja kokola oma nužna kela, ano po dunjavučko džibdi pa. Odijatani je baška osobina evernik osriji. Tevekul, tani je kotar i najuči deređa tevhida, hem najznačajnija ibadetija kola avetinena paše ela hese najuče se. Tevekul, tano panlo kosa overska kotora. Bez obzira da li tane obavezna, da li tane preporuči me, ja pak meke, to jest da li tane on dozvoli me. Kosa anakala je kverniku mora te oskloniti opro Allah, hem te rodel pomoć kod roleste, sad bi stari, sad bi ljela okova, sad so rodela. Upravo se bekakava baritani potreba je vernikovi za tevekelum, za tevekulum, hem očačipane vernikja, kada god i tkola angolende diso, te činaviden kotar piso so on rodena, on ano dva so rodena voljani te našem. Voljani te našem nakoli o Allah subhanahu wa ta'ala. To osloninem pe oproleste em tiranen olese. Tiranen olese sarbi olenđe ovločari, to jest olakšini, od ova sine olenđe paro, a Allah subhanahu wa ta'ala ko svako paripa kova isilio leso robo, to jest kova isilio leso o verniku, dele i kojiva hem ločari. Ločari o Allah subhanahu wa ta'ala perobose, delale okova so ovrodela, so polo akava o leso robo, o verniku, Olela smirimo hem zadovoljno ela hesra odredba. Ibn Kajim, rahimullahu ta'ala večeri. Kada bi emanušeso ovala naradimo tecidel dek brego, to je tecidel dek brdo. Kada bi emanušeso ovala naradimo tecidel dek brego, zamisli brdo tecidel. Hajde na brdo ufu da ga na primjer. Hem kada bi o čačipane oslonini pe opro Allah subhanahu wa ta'ala. Kada bi o čačipane oslonini pe opro Allah subhanahu wa ta'ala, ano dva kotor, sigurno bi ovci dela od dva pregov. Omanoši sile po pravo ti čeri emizi opro Allah subhanahu wa ta'ala, tek onda kada ov korkori dela pestra sa so šajte čerel, ko kraje kada našti, ovo ne načola aver, osim te naslonite opro Allah subhanahu wa ta'ala. Tevekul, pane sile značenje, penelape, motojiva potakati su na nezeralo, hem osnoviva opraver. Ki šerijasko terminologija, tevekul značini to sloninetu, hem te neke satebuča olese, hem te rode pomoć olesra, a u verniku sakvaka stari, ako čerela, ako čeri preko propise ala hestre, hem ako čeri preko kolako tora kolatane neke. To je skola na ne zabrajime. Tevekul, tano pana čačipano oslonco, opro Allah subhanahu wa ta'ala, te lelpe korist olestra, hem te cidelpe i šteta. El Munavi, rahimullahu ta'ala, penela. Tevekul tano čvrsto zeralo osloniva kokova soisi ano Allah subhanahu wa ta'ala. Hem iraniba kotar okova sa soisi kova sta emanušengve. Znači, tevekul tano čvrsto osloniva kokova soisi ano Allah subhanahu wa ta'ala, a iraniba kotar sa okova
to jest na nadini preko kola si ano manushenge vasta. Zubaydi rahimullahu vacheri Tevekul tano kada yek manushestro kalbi. Yek manushestro kalbi oslonini pa opralah. Ako hem isto čerela ela hestre propisje, kola ovdinđa. Perde imanea, veru Ivanodova so o alaktano odova ko amen parvari. Dela sa, o kova čerđa sakava. Veru Ivanodova okova kova meja čeri, hem okova kova dživđa čeri. Okova kova uzelo leste na ne averdevel, uzelo kaste averab na ne. Pralavljene. Suština tevekula, tani te čerelpe o propisana kotora, hem te osloni namen, opro okova kova propisinja odla kotora, to jest opro Allah subhanahu wa ta'ala. Hem te ova ubedime, sar sasui sika kija dunja, sar tano sa odova anala hestre vasta, pa ako diso omangela, odova hem kovel, ako protivno nijek naštite čerel, te promini okova so o Allah subhanahu wa ta'ala mangela disute čerel. Allah subhanahu wa ta'ala ko Kur'an Kerim vacheri koje kajeti penela. Vem malemna ella netevekkele Allahi wa qad hedana subulena valena zbirane alama azaytumuna ve Allahi fel yetevekkelil mutevekkilun. Suseten osloni namen oprokova, suseten osloni namen opro Allah, keda o amen edrumenca koladža muthođa. Amen čeka saburina hem kaligara oderdija kokola kao čivde, a okola kola osloni nenape, neka samo opro Allah osloni nenape. Ibrahim dešedujtu ajeti. Allah subhanahu wa ta'ala čerđa oslonco propeste dokazeja ko veruini ano ispravnost islama. Ibnu Kajim, rahimullahu ta'ala vačeri, o tevekul i čeri ekvaš vera. O tevekul i čeri ekvaš vera. A odujto ekvašipe i čeri i nabeti. I čeri i nabet. I nabet da čini čačipano i rani vela hese, odolesi su i vera čedelape, sastojini pe kotar istijaneta, rodiba pomoć kotar ibadeti, rodiba pomoć hem ibadeti. Patar od teveku istuanet, rodiba pomoć samo kotar Allah, hem te oveku ibadeti, a i nabeti tano iraba te irani pe Allah hese, hem tove ko ibadeti. Irani vala hese, hem tove ko ibadeti. Ibn Temije, rahimullahu alejhi vačeri, čače to slonineto opro Allah, tani obaveza, naprotiv, tani odija, hem njekotar najbari obaveza, sasoj tani i obaveza tove iskreno Allah hese, najbare se. Allah subhanahu wa ta'ala naredinja o tevekul, ko buta jetja na Kur'an Kerim, pobuter, hem postrogo, nego su naredinja u abdest, hem te ranđolpe, ando džunu ploko. Sad so isto na mekela, to je zavrajini, to je osnovni namen opro avera, sem opro leste. Najbaro, hem najvrdo dikiva tevekula, tano to osnovni neto opro Allah, subhanahu wa ta'ala, hem te rodiba, te bičale tutko pravo drumo. To boživine samole, te sledine samole, sledine samo olestre bičalde Muhammede sallallahu alaihi wa sallam, hem tove protivo kola sledinena ovaiva. Čačipane hem potpuno te oslonineto opro Allah subhanahu wa ta'ala na štito slonini pe svako. Na štito slonini pe svako osim o posebna vernikja. Sad so hem pomini pe ano hadisja, kuri vačeri pe kotaro kujbano dženeti, sarka kuver evtavardesh hiljade manusha kotar o umeti Muhammedesu sallallahu alaihi wa sallam, bisu nisamo polagaje računi. Bisu nisamo polagaje računa kako ven, bisu nisavi kazna. Evtavardesh manusha konosa, evtavardesh hiljade manusha
Спомена сакем кола како вен бизонисо рачуни, те положене на рачуни, hem bizonisă и казна. O lege pengea Muhammed sallallahu alaihi wasallam odola kao ven kola narodinje tu kuini pe o lege rukja. Kola na dikete čeren da ek smutnja. Kola na našalđe pozamana no prazno. Kola na lečinena pe jaga, to jest na čivena to peste da ek žigo. Em kola čačipane oslonine na to opo Allah subhanahu wa ta'ala. Jek kotaro savko kova isire sa aka osobine sova čerđa hinero o asabi. Muhammedesu sallallahu alaihi wa sallam odvine Aukasha ibn Mihsan radijallahu anhu isto hinemo Imran ibn Husayn al-Huzai radijallahu anhu. Od ine penjar do asabi kova lela o islam ano beş Haybera ki lufta kada oslobodisali i Meka o akarđao barjako plemena Huza. Hinetano je kotar ugledno manuš kotar asabija, Omer radijallahu anhu, jek drumo, vačerite, jek drumo Omer radijallahu anhu, bit šalđao oleki Basra, te si kave manušen kotar ala hesri vera, kuri hemo uduri muloko pindu dujto beš pari hijra. Vačerite sar o Imran ibn Husayn, hine predvodniko mutevekila. Znači, predvodnik hine oko leđe kola oslovni sale, čačipane hine oslovni sale opro Allah subhanahu wa ta'ala, kola verinđe opro Allah, kola verjana Allah subhanahu wa ta'ala. Vačeri pehem sar hinele, kedinu duri sar hinele je kožno na borbi pa. Pa sako dva kožno na borbi pa su hinele oko dva saborinja, hinele busa vari sabori kod ja zaraza, su hinele ki koža, pa se vepi olestro sebe po dva sabor kova au hinele vačerite da emu meleke avene se sako dive hemine ole poselaminena. Poselaminena ole. Jek zamani vačerite da ov terdimo te saborini pa sačilo. Terdimo te saborini pa sačilotano. Pa hem kad ov sačilo ilo meleke činađe tave te poselaminena ole. Pa ov kad kao da terdimo pare nekar tu kljene i zaraza tu kljene. Ona borbe pare tu kljene, hem pare vačerike da omeleke pare iranđe, hem tam on posledamine le, a kvaligare o muslimi. Oko vas ono toliko važnost tevekula, tamo hemo do vas o Allah subhanahu wa ta'ala naredinja ko najznačajnija situacije, Allah subhanahu wa ta'ala penela oboživinen samo ole, hemo proleste oslovintumen akvajtano hud, šulu bišutrita jeti. Naredinjajem tevekul, ani dava. Te vičinene monšen kola hestri vera, kuri penela, a on ako ira nenape tu vačer o Allah tano manđe dovoljno, na ne veča čipano deo, semo Allah, me samo oprolesto oslovi nama, ovtano rab, ea šestro. Teba, šelu biše injato ajeti, Allah subhanahu wa ta'ala naredinjao tebe kol hemano sustvo, te su dinipe, sova sami ki sura Yusuf, ko šovardaše tata jeti hem šura, ko dešta jeti, Allah subhanahu wa ta'ala naredinjao tebe kol hem keda volani, te dogovori nentumen, ko da je važno buti, na primjer ki sura Ali Imran 20, šelu šovardašto ajeti, Allah subhanahu wa ta'ala naredinjao tebe kol hem keda rodela pe isiba, kad rodija isiba Allah te deltu diso, odvajtam ki sura et talak, dujta jeti, naredinja hem kada panela pe daj ugovori, hem kada dela pe besa, odvajtam ko Yusuf šovardašu šoto ajeti. Lafi tebe kul ano Kurani kerim, pominite kosarandu dujtana, kuri panela pe samo te ostorina amen oproleste. Hem te me kame samo Allah hese kosa o situacije. Kada vačeri pando deđali, hem olestre smutnije ko hadisi Hašima ibn Amr bešela, saram ropen gamer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vačerđa, ko vačeri olese tu njermo gospodari.
od ovako iskušimo. Koka večeri ede džale se kad pojavi tuhova veja, moratano o Allah, heme samo oprolesto osnovni nama, o lese ništa na ka ovel kvajtano sahih hadis. Omer ibn Khattab, radijallahu anhu, ligari saro Muhammed sallallahu alaihi sallam večerđa, kada bi tu men čačipane osnovni nena tu men opro Allah subhanahu wa ta'ala, obi tu men parvari stari čiriken su parvari. O čirike svako sabari i krona kotar potan, kotar po gnezdo bukale, a večeri kako šami oni rane nam se čareko potan. A džar bili tu men parvari. Enes ibn Malik radijallahu anhu ligari je ka prilika jek beduini alo kamaro pengar ki Medina lo in jelo te pučel amare pengamre Muhammed sallallahu alaihi wasallam te pučeli diso. Pali prašina koja hine oproleste šeje Muhammed sallallahu alaihi wasallam zaključija sartana o manuš evanđija. Pa puštara amaro pengamre Muhammed sallallahu alaihi wasallam ja manušeja dali tu kaj ti deva, panjali te deva, opala na palume deva, nebe kuma Allah hese, nebe tebe kul, osnovni sarem opra Allah, a Muhammed sallallahu alaihi sallam vačeli se kod ova, vačeli se kada lapija, hajde va tebe kul, so znači, pan te deva, pa tak oslovni tu opra Allah subhanahu wa ta'ala. Ebu Sejid el-Hudri je da vam fanfli gari sara Muhammed sallallahu alaihi sallam vačerđa. Sarte uživi nam kada o vlasniku ešingestro. Sarte uživi nam kada o vlasniku ešingestro, to jest esuresro, to jest rog. Sarte uživi nam kada o vlasniku vačeri esuresro. Kotar volani te pudelpe anđa osur, to jest anđa ko uzelo peste. Hem ađičeri, to je šunela, kada kao vel olese naredimo. Kada kao vel olese naredimo, te pudelano leste. Odala lapja kada šunja savja pelo leđe sa paro, pa Muhammed sallallahu alaihi sallam vačero leđe penela vačeren. O Allah tana amenđe dovoljno, hasbi Allahu wa ni'mal vekil. O Allah tana amenđe dovoljno, šužolita na ovog gospodari, šužolita na ovog zaštitniku, hem samo oproleste oslovnim tu men. Ibn Mesud radijallahu anhu vačeža, ološni patano širk, hem na ne nije kamendra, a te na pogodinile, kotar odova, ali odova sa o Allah subhanahu wa ta'ala cidela tebe kulum opropeste. Pušlohine o Ebu Hazim, sotano to isiba. Pušle Ebu Hazime, sotano to isiba. Po vačerđalenže, moj sibatano to sloni nama opro Allah, hem te ira nama kotarokova, so omanuša isiljen anopevasta. Moj sibatano to sloni nama opro Allah, hem te ira nama kotarokova, so omanuša isiljen anopevasta. Dujto prilika hine pušlo, hine vačer do rese poma, tu čače hijan miskini, tu hijan čače čorop hina rese. Vačer džatano poma, sartova miskini, sartova čororo, kjer me gospodare se perela sa soko havaje, hem zeki pu, hem sa okova so maškora havaje, hem maškori pu. Isto je ka prilika hine vačer do rese, o Ebu Hazime, dikeli saro cene uštinne, cene uštinne, a ova čeri čačepama. Okova parvari amen, kada tani i roba jetino, isto tano okova parvari amen, hem kada i roba skuponi. Jahja ibn Ebi Kesir rahimullah vačeri, ko te vratih i ne pisimo, prokleto tovel okova manuškova osnovnini pe oprave, ana osnovnini pe opro Allah subhanahu wa ta'ala. I ne pušlo o imami Ahmed, sotano dokaz čači pane to osnovnini to opro Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ova čerđa. To osnovnini pe opro Allah, hemano lesno kalbi,
te na ovel nihari želja, sabi daje kando manuša o avela bisova, te oslonini popravila, ema na lestro kalbi, te na ovel nihari želja, sabi daje kando manuša avela bisova. A ako ajar opana šinipe, okova kova čačipane, oslonini popro Allah, emo Allah, o leka pravari. Isto ih ne pušlo kotaro narodo, kola ništa načerena, aj same bud prilike odlotešne reke, kola ništa načerena, a vačerena, amen čače, ostoni namen opro Allah, pa o vačer džavo lenže, kola odolajtane, kola vačerena džare, kola načerena ništa, ostoni nape samo opro Allah, kola odolajtane bidađije, to jest bidatija uvedinena, to jest odlajtane novotarija. Oko ovakova i sile šukar mišljenje gotar Allah subhanahu wa ta'ala ubedimo tovel sotano obarvalo, sartano sano lesrevasta, sartano dovoljno te pomožinitu, oko ovakova mistina džare, hem ubedimo kod ova osav komanuš ka oslonini pre opra Allah subhanahu wa ta'ala. To oslonini to opra Allah subhanahu wa ta'ala tano vađi. To je strogo obaveza, ko kraja zakuća kotar sa akava omanuš na smijini, to slonini po opro dajek, a ver sem opro Allah subhanahu wa ta'ala. Oko ovakova oslonini po opra maro rab, ovka stari sa, a na pođibi o Allah subhanahu wa ta'ala ko vel osav kerobose uvijek o pomoć, hem podrška, hem ovko velo lese dovoljno. Oko ovakova čačipane oslonini pe ovljela hem zaštitini pe hem ando šeitan lajn tulah, kova lela ugovor, dinja besa, to jest obećanje Allahe se svaka prevarini ademestro potomstvo, svaka džal olenđe kotar sava čoše, to je sao strane, hem svaka bi kelteci demen kotar tepena kotar pistranka. Ali sasova čerđan, oko vama nuškova čačipane, oslonini pe opro Allah subhanahu wa ta'ala, o šeitala im tuva, o sapkese, neštiće rel, ništa. Allah subhanahu wa ta'ala im ko Kurani Kerim, vačeriki sura en nahl, koji javor dešenjata im šelta jeti penela, čače om na nele vlast, opro okola kola veruinena, hem kola samo opro porab oslonina pe. Ovi sile vlast, samo opro kola i ranena pe kotar Allah subhanahu wa ta'ala, hem kola ela hese averen dikena ravna. A džarko kraja sakava, oslonite meno pravo subhanahu wa ta'ala, hemo doleja sigurno, kastaren sasomam jedna kje dunja, ma oslonite men opro manuša, nego opro kova čerđamen, oslonite men samo opro veste, subhanike, بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته